Mirimana ubudasiba juhora uyisenga kandi uyumvire juhana n'abayo tutize ngo tumenye iby'ubuhanga bihanitse. Nta muntu nubwo yaba umunyabwenge wakwiruka inyuma y'umuyaga ngo awufate. Ntabwo wawufata n'amaboko ngo ushobore, wakunyuraho ntiwawufata. Ariko iyo amaze kureba iby'isi byose abona ni ubusa, nyine ni nk'umuyaga. Yandika rino jambo ku 9 no ku 10. Aravuga ngo umurimo wawe wose ngo werekejeho amaboko yawe, ngo uje uwukorana umwete, ngo kuko ikuzimu aho tuzaja nta mirimo ibayo, ngo nta n'imigambi nta n'imigambi, nta no kumenya ubwenge ngo kuzabayo, ntabyo, nta biriyo. Rero havuga ngo umurimo wacu dukorana umwete. Nimba ari ugusoma ijambo ry'Imana, tuza turisome dufite umwete, turisome turikunze, turisome nk'abatazongera kurisoma ejo. Nimba ari umuvugabutumwa, abwirize ngo utazongera kubwiriza ejo. Abikorana umwete, abikora abikunze, abikore ashishikaye. Nimba ari ukuririmba, uririmbe kutazongera kuririmba ejo. Ubikorana umwete, bikorana ibakwe, kuko iki nico gihe. Nimba ari ugusenga, tubisengane umwete, wumve ko ari umurimo ushoyeho amaboko yawe. Haleluya. Ni umurimo ushoyeho amaboko yawe, ni umurimo ukubyukije, ni umurimo uguteye kwicara, uwukorana umwete, uwutekerezeho, nurangiza uwukorana umwete kugira ngo ejo n'ejo bundi uzagirire abandi umumaro. Umurimo wawe nimba ari ugutanga, utangane umwete, kandi utange nk'utazongera gutanga ejo. Imana ishimwe. Uriya mupapa yatubwiye ubuhamya, atubwira ukuntu Imana yamusigaje mu bibogobogo. Irangije kumusigaza mu bibogobogo, atubwira ukuntu yareze abapfakazi 30. Arangije kurera abapfakazi 30, urumva yabogosheye abana, arabambika, arabakamira, abaha kimwe cyose. Umurimo Imana yari yaramusigarije yawukoranye umwete, awukora nk'utazongera kuwukora. Nicyo gituma yatubwiye ngo uwo murimo yakoze ngo n'uyu munsi niwo umutunzi. Babana barakuze, abapfakazi nabo barimo barasaza, ariko wa murimo uramutunze. Haleluya. Umurimo w'Imana dukora ubu muri niba tuba twabyutse ku murimo. Bibiliya ivuga ngo ufashe isuka ngo ntazahindukira ngo asubire inyuma. Arakomeza. Ubu twafashe isuka, ubu twarahagurutse, ubu twarabyutse, ubu turakomeje mu rugendo. Kuko abaririmbyi baza baririmba ngo inyuma ni habi. Muze twinjire mu rugo kwa data. Inyuma ni habi, muze twinjire. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe. Umurimo w'Imana, ariko mvuga umurimo w'Imana werekejeho amaboko yawe, uwukorana umwete, ukora utagononwa, ukora udahatwa. Hari imirimo myinshi yo mu itorero abantu baza bakora nk'igihe cy'inyubako cyangwa igihe cy'ubwitange runaka, ukaza ubona umuntu uko aritambika. Ariko iyi mirimo niyo tuzagororerwa. Imirimo yo gukorera famiye, wumva byakomeye, byacitse, bakakubwira ngo niwe ufite ubushobozi, ejo n'ejo bundi ukaba wavuga ati ese ni wowe wenyine. Oya, umurimo wawe wose nimba bakubonyemo uburyo, ukorana umwete, kandi nukorana umwete uzakubera inyungu, ukubera umusaruro. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Umurimo wawe wose uwukorana umwete, kuko ikuzimu ntituzamenya ubwenge, ikuzimu nta mirimo ibayo, ikuzimu ntituzagambirira gusurana,
ikuzimu ntituzagambirira kugira neza, ikuzimu nta mirimo ibayo, nta n'imigambi, nta kugambirira, nta kumenya. Hano ku 11 iyo haza havuga ngo nyanyagiza ngo imbuto yawe ku mazi, ngo kuko igihe ngo nigisohora ngo uzayisarura, uzayibona, mbese uzabonamo inyungu yayo igihe nigisohora. Wewe nyanyagiza gusa wigendere, wewe gira neza gusa wigendere, rambura ukuboko kwawe ukomeze udahatwa, utagononwa, utareba inyungu kuri mugenzi wawe, utareba n'ingaruka ngo uvuge ngo se ndamuha zampiki, utareba ngo se ndamugirira neza ejo azankorera iki. Oya, nyanyagiza gusa izo mbuto wigendere, gira neza wigendere, kora neza wigendere, ntuzi iby'ejo. Muri izo mbuto uhawe nyanyagiza ntuzi izera mbere, kandi izera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muri iki cyumweru gishize twumvishije amiga menshi kandi meza y'Imana. Mahombe yatubwiye hejuru y'igicaniro, atubwira ko ari ukongera kwenyegeza igicaniro cy'Imana kugira ngo ntikikazime. Namwe ubwanyu mwe muzuka amanywa abandi ari nijoro, hari ikintu tuza tugenda tubigiraho muri uru rukerera Imana yatanze. Havugiwe amagambo menshi menshi y'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Pasiteri Mutabazi yaravuze, n'abandi ba pasiteri mpamye kuri baratubwiye. Ni ukuri ariya magambo muri mu kuduha, mbese ni nka kwa kundi umubyeyi azana ibiryo by'umwana akabishyira ku meza. Uwo mwana iyo atariye ngo arye ngo agire sante cyangwa agubwe neza, umenya yuko umwana ari umurwayi, ukaba wahaguruka ukaja no kumuvuza, kubera atarya cyangwa ngo anywe, kubera adasa n'ibyo ahaye arya. Imana itubabarire. Natwe muri aya magambo y'Imana turimo kumvira, turimo kwinginga Mwuka Wera ngo adufashe tuyumve, tuyabyaze umusaruro, atubere inyungu muri iki gihe dufite n'ikindi gihe kizaza. Dore ko batubwira ko ijambo ry'Imana ritagira imbisha. Uwaririye niwe uzi ukomeza kurisonzera, uwaririye niwe uzi ukomeza kurigirira inyota, uwaririye niwe uzi urikumbura, uwaririye niwe riryohera agakomeza akarishaka, agahatana kugira ngo akomeze abyuke, aze hano kuri uyu murongo. Wa munsi ku wa gatanu twarataramye, numva amashimwe y'ababyeyi menshi, numva ndanezerewe, numva ko umutima wanje ukinguka, numva ibyishimo birasabye mu mutima. Ndavuga ngo Mana, iki ni cyo gihe wari uzi ko ubu bwoko nubwo tuzatatana tukaja hirya no hino, umenya yuko hari ahantu uzaduhuriza, urukumbuzi rugashira, umenya ko hari ahantu uzaduhuriza, irungu rigashira, umenya yuko hari ahantu uzaduhuriza kugira ngo twumve ijambo ryawe ridutunge. Ijambo twumvise rizatunga imitima yacu, ridutungire imiryango, ridutungire n'abana babo, kubera iri jambo ry'Imana bagenda babiba mu mitima yacu. Wa mugabo muri Canada yaratubwiye ngo nitudafata n'andi magambo ngo tuje twibuka gusa urugero rwa Mukaroti ko ari rubi, ngo abantu ntibakaza batekereza gusubira inyuma, ngo ahubwo twifuze kwikomereza imbere cyangwa gukomeza gutumbira Imana. Haravuga ngo muje mwibuka Mukaroti, turamwibuka, nta cyiza yakoze na kimwe twamwibukiraho, ariko iyo umwibutse gusa umutima wawe uza wikanga, ukumva ubwo buhindishijwe umushitsi, ukavuga ngo ese ndi mu nzira, ese ntumbiriye Kristo, ese ndi mu nzira nyakuri, ese nta cyakwishaganya ngo gihinde muri iyi si umuntu abe yahindukira. Imana itubabarire. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe, ngo ukorane yewe umwete. Imana ishimwe. Tuwukorane umwete, tuwukore twishimye. Nimba ari ugutanga, dutange twishimye. Nimba ari ugusenga, dusenge twishimye. Nimba ari ukuririmba, turirimbe twishimye. Ejo bundi twagiriwe amahirwe yo kuja gushingura uriya mu pastori ngo ni Theogene. Tureba abantu Imana yahamagaye umugenda hirya no hino, ingeri zose, ni ukubera imirimo myiza. Nabo yagaburiye, nabo yambitse, nabo ngo yubakiye n'amazu.
baradutangaje batubwira ngo amazu abiri bubatse atarubaka n'inzu ye. Theogene yakoze imirimo mu Rwanda, abo bapfakazi muzehe yavuze 30. Theogene yambitse imfubyi zo ku mihanda n'abapfakazi n'abandi ngo arabashingira akabahemba. Tugire neza tunyanyagize imbuto zacu, ntabwo tuzi izera mbere. Imana Theogene yakoreye ntabwo izareka abana be ngo bandagare. Niyo Mana ihaye itunga muzehe, Imana dukorera. Haleluya, haleluya. Iratuzi, izi n'amazina yacu, iradufite, idufitiye imigambi myiza. Iri ni ijambo ryo kuwa mbere. Hazaba umunsi w'amasengesho n'umunsi w'amashimwe mu ndirimbo, n'umunsi w'amashimwe mu gusenga. Iyo tubasha gutekereza Imana tukibuka iby'Imana yadukoreye, tukibuka aho yadukuye, tukongera tukagarura amashimwe mu ndirimbo no mu guhimbaza no mu kuramya Imana. Dushimiye Imana yo mu ijuru izitugirira neza. Kandi mu gitabo cyo muri Yohana 9:4 hazavuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Aravuga ngo dore bugiye kwira ngo nigihe umuntu ngo atazaba akibasha gukora. Muririmbyi w'indirimbo araririmba aravuga ngo mbiyo usiku waje ngo kazita kwisha. Dukorane ingoga rero, dukorane umwete kuko burije mbiyo usiku waje. Iminsi irimo irahita yihuta kandi ngo ni kwihita abenshi bapfa batamenya umukiza. Imana itubabarire kandi Imana itugirire neza. Umurimo wose dushoyeho amaboko, umurimo w'Imana tuja tuwukora nkaho ari none gusa ejo tutazabasha gukora. Nimba ari turamburiye amaboko tumuramburire nkaho ejo tutazongera kuyarambura. Nimba ari gusenga dusenge nk'abatazongera gusenga ejo. Nimba ari kuririmba turirimbe nk'abatazaririmba ejo. Nimba ari ijambo ry'Imana twitange, dutange imibiri yacu izibi bitambo bizima byera bishimwa nayo. Twumve ko twitanga nk'abatazongera gukora ejo. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe umugisha kubw'iryo jambo.